Үтü күн болын күнді тәтім сақа радиотын істің херағыстәтчілері, сақа телебинетін көрөтчілері, тәтім чахан чәбдік түхімәк үлетін сағалыр, әгіннен бірге бола кәлілім, мен ұтатчы Индира Сафронова, онна режиссердар Николай Слепцов Айдын, Мария Новгородова. Күндіз тәтчербіт бүгін әделі күні бәйтінсек, тон бәйтінсаға өксін чәбдік берейім үлетін ұтар, оныттан бұл бериге Эхияқанан биһиги барастарбыт, үрін қалатта қаняларбыт кәләнләр үрелерін туғынан кепсиллер, ипсиллер сүбә ама берелләр. Хәп, онанжа бүгінгі күн, бұл бүгінгі тақсар берем тухалақ полуға ден әренәбін, онын болғойын істергетігер. Радиоға чуғахан, телевизорға чуғахан, онна биһигini истесте хылжың дейбіт. Өскі тақанлары тақсан барары хылжары поллаққатына НВК ден сығырыны, әбетер тәтімден сығырыны қачайдаңыт, әхеге бұл бүгінгі беріне көтетіме құтын сөп. Чәрі бүгін кімнә қылжытты кәллелер олқұрдық әрдеттен білдерілі біте. Россия үліға министерсветін медико-социальный экспертизатын сақы херігер сүрін бүретін үлетін қамнығын тұғынан кепси ипси кәллелер. Тәрілті халаятчытын бұрап онына уапсай бапростарға салаят Чытын солбуячы Марфа Валерьевна Семенова. Онна бастық универдәқ эксперттер бүліқтірін салаячыта медико-социальный экспертиза бараға. Бара Светлана Вячеславовна Афанасьева ылжытты кәлілер. Үті күнінен. Тон бұл бүгінгі күнге беріні әлбәқ кейі күйіппіті бола денерінебін. Тоға жетір оттон доробияларынан қачақтағы жон әлбәқ. Онна кенілер оттон Симбир Сокон, Бра-Була, күнтен күн ақсын олар яғылжар, олығын бұл бәяғатеттен, әхегеттен істіқтарын олыстен бағаралар. Жолетті бастан бейге тәрілтті туғынан білсеққа қағаңыттан сағалатай, туғыл әлері қамсыры сығылы ғыруға. Бейі тәрілті бет бұрыстойду әттіққада, жоңғы өйдөнірген әттіққа медико-социальный экспертиза қылғырылан нар ұмсық денілерді. Бейі оланы федеральный тәрілті болабыд. Министерство труда Российской Федерации подчиняйся на тему Лорбулади. Бейвит трильтавит болана сюрбе бюролах, онна үс экспертный составта. Бюролар ден тугуй денда. Бюролар ден норокка билдеринен де бу имсек камыята дилер де бастыкы туга болар түхмега деп кутукда бастыкы ступень. Ол бюролар бұд бейхеқа хақахерегер хүрбелер штаткынан. Онтон алтата районларға бар. Бүліге, Нерингүриге, Мирнеге, Нюрбаға, Покровскайға. Нерингүриге олағаны 2 бюролақ бұд, тоға детерген келінер алдан районын еме көрелер дейбіт күттіксе. Онтон үс экспертный составтен ол бастықы түхімеқ бюролар бұдын. Бұхарынтын төхөбілеспетақ жонлар экспертный составтарға баралар. Нұрокко ұндық бұрыстойдық әттіққа. Атак үлелері қамнастыра оңырыр функциялары әлбақ бұлладе атын дейі көрдік. Бейі білеген қораққа Корошова 65 адресқа бар бұд Корошова 6 бейгер. Олына главное бюро медико-социальной экспертизы, онна бюролара, коракка бар бюролара. Атын адрестарға коракка хоқтар, барыты бір адресқа бар бұд. Бір адресқа чоқ өспеккіт? Бары бір адресқа лара бұд. Урут бары тұс-тұспа поликлиникаларына нейін бағалар еті болағады, ол комиссиямсы дилдергер де. Имсектер енген болатшы өтпітті. Білейін бары бір адресқа лара бұд. Антон районларға болағына әме бейлері ол филиалар бұл күрдік бағалар тұспа адрестерінен де. Атак хақахерін района әлбәқ болағады. Антон атын районлары болағына әме бейге көрі бүд. Имбелікі табахары ба пұрғығар. Ол ехін ғыл хағанаттын әбіхәт бұланнақ бұд. Қас район айы бараммыт командировкалан бейбет брастыр бұт ендір көріннер, ембілігі даққар бапырығы бағаралар деп көрдік. Бұл районға, например, Нюрбаға бар, бір бюро бұд, Бүліге бар, Покровскайға бар, Маяға бар, Нерингүриге 2 бюролақ бұд, Мирнеге бар, онна бүтті. Онда бұл районға бар бюролар толалағы райондарыме көрелер. Выездное заседание дем болар, а так беге тоқ барулығы бартын қабабыд экспертизаннан. То сөрін білейін заочный экспертиза болатыр. Қолыры бұл филиалы хоқ
улустар заочна кайла. Заочна бару деди. Кийин балыганы кытар биһиги сөбүлэһэн баран график оңостабыт, командировок, онно хас районга биһиги эбиат барабыт. Графигынан барабыт. Онтон билеген боллагана бу имбеликке таксы ден кайдага иден хеп колобра тбиребит ырыхак жемен кыржык имбеликке таксамын шөйдүк эмтен якпиннада ден сана ылыннагана амбастан тохтан сагалырый. Мен хана бар итиндик битинде вопросы турарсы авалах ки бәйте санатынан багырбытынан имбелит болбат болнадик ки доробетер хачыктак болуктак. Ол доробетер хачыктагын кине брастыра бастан көрөллөр болнады, эмтилер, көрөллөр, тохпар биле медицинская немалары нен бартон оңороллор, онто бу ки не эмтилер грам барам бу ки үтөрбет да, простойду геттакка да, үтөрбет. Оччоона жабу балыга врачебна камыгыята баһарынар бу кине чөпчү тохка гытабыттен экспертизага. Ол кенне жеби, оччоона рек бияка келер ки бәтин улладаны багарды бияка келерден бота. Улады бастан гыжан үчөйдем темекке бу бияка келер да. Жона итинне эбен эттаккада бу эмтир брагар тидде тиер була кеди оны ал эмтир брага көрөнчө бу кеги деген белке такканада ден көрөн хагалан жонно тух бар тух надалагын анализдарын атын барастырын ен бардын кумуйттан документун билемнен ол балыгер бар комиссиялактыр эми врачебная комиссия ден хеп ол онно документун берен ол камыгы көрөн баран хеп бу кеги жиктен белке таккан хеп тахтя мараныр ыталлар дебит күрдүксөп оны ытымыктырын эмиесөп бу кеги келле тбетегер эме багарыттын ыжыр кеhin каячылар баттади белке такык бут хөбинен билиңи яга тохти каби информация багас хагас кихитургеник булар буларга курдук биле хатынан араган болбакка деп курдукти олихин билигин этергезле бары интернет агалар бебит барастыр бут деп курдук балачылар бата жоннор оннук жоннор эме бар болуктарын сөп ол оннукка холбар брахагар келем баран этпитин кенте камыгыя ол балыга камыгыя та хук эмелике папы техтерин хепта дохмоңун холобра очогона кихи эме бете самостоятельно урут хаконулар елигине билинлар буда хеп бете келен самостоятельно бете келен бия заявление хурен менин белке такып багарам ден кайрете билигин оннук сух билигин боллагана бу кихини бейгинин белке ыппаппы те тахтерине прокуратура барар эбетер Росздравнадзор ден бар де биле балыгалары беркелер контролдор трилте ол через үңсүтө это заявление төһөрен аны көрдүн хөп бу кихини даллар ыппаттырды дебит көрдүк антон бу кихини көрдүлөр бу кихи жиктеген белке таккан таккар тохтардах теннер таккан хөптөх теннер дохомонун комуяннары билигин барыта электронна бии баллагана 2-нче хүрбет өтсылтын ЭЦП ден программа көспүпүтсеп единая цифровая платформа онно баллагана социальная сфера та олохпутугар социальная сфера бар де колбура sıfır этимен трудта риңдеби курдукта бихеми онно жолоробут бир сетимнах программа иде социальный фонд кытар бир сетимнах платформа олоробут программа барыта бар онон кирен бар көрөлдөр бары оннолоробут деп курдукти бары социальная сфера терилтелери бар тоннолорулар урут боллаган онду кугат эди били бихен оробут онтон жамит ливитнен беребит жоннор биха келелер илилеринен кумаганы берелер бихи көрөбүт ону барама төттөрө ол пенсионнага холобра жем беребит соцзащита холобра жем беребит билигин оннук болбатах билигин барыта проактивном режиме олох хайдан деп кудук болор боллагын да электронный Олин ол кихини ханна дүрдүбети бит көрдүгүттэ балыга келле браха баханата комиссияна аста докумона барыта хараз автоматам биха келле деп. Этиде кратык мен эбен беримди. Та бу врачебная комиссия хамыгыя бу кихини бул гучолох ытабыттен баарынын ылдыларда. Ол кенне бу кихиттен эбехет сөпсүнелаллар. Бу мен манда экспертиза сөпсүһәбинден хайбление берер. Ол кенне жакинилер бир ийге өте тохтах бир ийгер тохпар медицинский немаларын оңорон бияка тахтактыр ите бол жок болор буллады отут күн
балыга ол отут кону кихигер кини бартын тух бар ите прикаһынан көрөн тух бу ыртынан маннык обследование надатын оңорор бихиха ытар. Ол документ бихиха бу как раз единой цифровой платформага направление төһөр. Ол түстәгәне бихи брастар бит, хамыя брастары, врачи медико-социальная экспертиза хамыя брастары бу направлениене беребек келилдер. Бу кас ырыайы перечень обследований дем барып, ол онтокайын катар бартын оңорбуттар доден беребек келен барын, хитете хоқ боллагана, бу документу төттөрү балыгага төннөрөллөр. Бу мантыкайын оңорун дем балыганы билдеребит. Онна бу кихи хаме билдеребит. Документун ылбатыбыт үлага балыгага төннөрдү биттилдер. Балыга бу документу төннөбүт документалан барын 14 хону кихигер эме болжок. Хайыр. Туга тийбетін 14 хону кихигер ситерен берен баран төттөрү бие кыгытар. Же отчону барта бар булган бие регистрациялыбыт, онна үлагалабыт. Каскердияйы биеге тугу бу направление кирбитегер каскердитин бие бу кихига билдеребит. Эбехет билин ите госуслуганнан кихига сообщение келер. Онда би почтанан да гытабы, телефонунан да аны бартын. Тох бар хибәһенен бартынан таккабыт кихига. Очона процесс кайдак бара турарын эһиге бягат билдерагат эбитер госуслуганан келер. Ата бие билдерер боллак битти госуслуганнан. Эһига иттакатна кинега тиер. Очона бу кабар госуслугалак булукта. Аны бу кердиге кахан биле кини бир сөпсүһөр боллады бу ытары. Онна кинеме бахарынынылар. Мен илебәем келебин, олата очна, эбетер катактан көрүйден бар, олата били бәдә калбәккә заочна көрөк бүтүн сөптен. Билеген сүрен экспертиза вот кадер тух билеген Катахтан көрө. Хетте он бирген хетте он бес бирген би катахтан көрөбүт. Жон билик улхандык билен уже бәлер коллекторын багырбаттар барта диндик. Заочно барар би в основном. Ата улустар эм болода, калбеттере болода. Ата улустар даны, кораттар даны деп кудук. Ток каянданы биле бюро хере жона аны катахтан барар дегенден болбатак. Бардаган бюрода бар хердеригер катахтан бараллар деп кудук. Олата бихи кихини төтөрү тары сүрдүбете битта. Ити документун тиде бу документун тибетеген деп беппит. Билген барыта ол кихин тыпаккавыт болар боллади эмбелити. Биликата хыхтах кихини деп кудук. Тыпаккавыт барытын оңропт. Тохорох түгөнгө бихи эбихет иле көрөктахпет кихини. Те биле үлага чайбит жоннору профзаболеванияден бар, тутувещеден бар, олоннук жоннору хаянды биле иле бәтинен көрөбүт, онда ите индивидуальная программа реабилитации, это калинка всех беттугу, олонно элбах техническое средство на хурьер буллахпытын эме көрөкпүтүн надо. Аны тугараныр буллахпытына. Онтон эһиги санаатыгар ити заочно калер ордукту, очноду. Катактанду эбитер иле калер ордукту. Эһи бягат үлеттер санаатыгар. Эбитер туга келжерттан тотулуктакту. Ите улханны, оннук ден кайын эппеппет, оннук ордук ден. Тики бәте бу харар буллады, мен оннук багарар булланы, оннук барген хөп. Тики ырак бәте бу харар. Оты би уже документун эм бартын көрөр буллак бит. Хөп өссө халгы туох мерелер туох саңа камсаханнар бар болулары. Бу уркуттан кем сокон инлар битте холовра бравалагин. Бравалалар бу таконнар бу күнтүн айы улар янеллер деп көрдүк да. Тын наха оннук улганнык береме эмискичилданы улар идде болбат маннык группа такканнарда бейбле бит. Этен үз группа бар. Бастыкы 2 үз улган жунгада Антон оголорго лагана ребенок инвалид дем бала. Бейгалана бу Хаконнар бу тоттон кыракаралан улары киреллер, кайда каннык тохтарга канны группа болуктагы неген ограничениялары неген барда тон хаконнан бара буллади. Ким манна билигин уже дем болбатак билигин то хох тардахан ду урут нареник дем болачы жолобора бисинен илбыттар инге куддук ин болалар бата. Онну кийин билигин хоббига билигин конкретно четко хаконга хуруллахжыр. Бу маннык бу кихи манна петтир олта бу маннык группа инге куддук ха. Оннук же тох бар ырыларынан нозологияларынан бартын хуруллахжыр буллади. Олихин ол хаконгаттан хотор улар киреллер.
колобора оннук жо уларыйлар биэхэ итим актив патабра балыхалар ыталлар денди балыхалар ыталларга эме туспа перечиндах болаларса ол туспа перечинге боллагана эме уларыйлар кирелер колобора ол огону направляйдырга невролог направляйдырга колобора деп кудукта опсайды кетемин да тога жетирген диагноз стрелбахтар буллади ол онна мандык барыхтахтен оны сроктара да анализдерин ин тутралар буллади ол онтуктара еген уларыйлар кратык киреллер хэ антон билген биха тог основной улары кирди билген исламна биха хырдатыга это би эти улары бутын реабилитация өттөн билген пока аңарар бүтәтте пока тухпут эркирек кабили освидетельствование да основном ко всех контон били уже түмүк битер ол реабилитация болор буллади бастатан туран те ол бияха направление кирде үле калды бит кихини эбетер ыңырды бит эбетер катактан көрүү болла да онна бу бухарыны ылабыт беге да бу кихи инвалид болорду болбатту денде то бихи экспертиза бит туга тохтяккаби беге основываемся влади международная классификация функционирования дем бар. Ну беге бу кихи канны көттөттөн туу качактагын экспертизаны оңорайжан ону тохтубут бахарабыт. Ол кенне биле группатын бахарабыт влади бастакы 200 группа болбутту эбетер болбатакту да. Ону бахаран баран бу арай бу кебетин белит болла. Ого ну кандык багарар группа олонно бихи түмүкпүттен эти справка болар. Борстойдыга такка розовая справка. Ол розовая справканы ла онна каяндаганы бу кияка бихиге индивидуальный программа реабилитации дене оробуттус реабилитация программаты. Кас имбеликке оннук эбихет оннук программалах. Онна кас имбелитайы бу программа туһунан табистен болбат. Атын курдук индивидуальный болбулайды. И праден кылгат. Хаста егер хаста хайыс халах онтукайбыт. Медицинский разделлах, социальный разделлах, профессиональный, образование, культура, спорт это бар, онна тух. Ити чөлгөтүһөрөр тариллер, технические средства реабилитации дет. Ол барта каски яхатуунан бартын биһиге бу кихи конкретно бу кихи тоққанады ярым бартын онно хуруябыт. Бу ол барта орган исполнительной власти денге барар. Ол эти мероприятиялар детив паттаги, эти кас бидди мероприятия холобор, ол медицинский боллагана Минздрав, мин культура болла мин культура, спорт боллагана мин спорт, центр занятости холобора да, мин труд. Эти барыта ол ким тугон урухтах мероприятиялара билген, ол оңрачу хараз диелдер. Дилер, например, ол холобор ол медицинская реабилитацияна набыт боллах бытына. Бу программата эме болжактах инвалидден курдук болжактах инвалидден 1 жылга орбут болдактарына бу индивидуальный программата эме 1 жылга болар. Бу 1 жыл егер холобор бу Доробия Харысхалын министерствота эбихет булгучу бу ипратын оңоруктуктуктах толоруктах. Холобор бу имбеликке программа, индивидуальная программа реабилитации сүбелир характерда. Олады имбелит маны толорон хөп, толормон хөп деп күрдік да. Ну, бу тоқ бар разделларын. Әрәрі бу орган исполнительной власти, бу программа в проактивном режиме барар. Кенлерге бу программа булгучылах. Хаяндағаны толоруқтақтар, онны бихеха. Он такой толор буттарын әбихәт тоқыдалар. Эппет. Бу кияка толорду буттен очоны бейже бу аныскы хылкалланы бу программатын төһө толор буттарын бу төһө эффективнахын көрөбүт. Олонду бәбит сотту бут бәбит ол бу интегральный показатель индине бартын хоттан баран бу кияка төһө тухалагын көрөбүт. Онда эхил китегер бу программатын эми пересмотрду бут. Бу өттө көмлөстө, манта көмлөспөтө, мана хуру йокканада, мана хуру ймокканада дибит.
Сөп олох киһи истесте олоруох курдуга бит билигин баллагана биһиги кылга сугуйукка барыахпыт хэп ол кениттен кепсетибитин салгы ыытыахпыт күндү көрөөчербит күндүс тээчербит энтерихиргир боллаккатына ыйтылардаах боллаккатына 32-11-616 32-00-616 нөмердерге эриеңит ыйта сылжарың биһигиннин бирге болуң. Күндүс тээчербит салгы аянныбыт ол курдук биһиэка ыйытылар баалар диэнеттилер истебит. Алло. Алло, үтеу күнүнен. Дараба, ха. Маннык папыроста. Мен уже 13 сылыгам барды. Каракпынан первый группа ден аттакпын. Хеп? Ото пенсия менин барды первый группанан бара. Onu болла мен оказывается оторвайстан первыйге оңор буттарыган улараттыгактаа биттин. Onu kimden яха эппета. Onu bu первый раз bu быйыл санаторийге барар. Ханна да хыжбатам да көтүү да көрдөстатам да. О эн второй виккин того эн bu первый ден гол туго. Роза бая тутахтан диле. Канны кулус күнү? Канны кулус күнү? Yok uskayбыт, yok Аракпынан. Акыт ким dedi? Атын ким дени? Захарова Елизавета Егоровна. Захарова Елизавета. Елизавета Егоровна итабын да. Ага. Ага, ити эн имбеликкат бессрочно ратта да такыбытын. Уже он хисселик. Он хисселин. Олонно ити розовый справкам барды. Бар. Онно тоқтен хурктагай. 2 группаганда. Вторая группа дед. Вторая группа ОСТ деген барды. Оқты. Онтан документнан болла первая группа. Тоқ документогар. Атын ити онно манна тоқтары көрөрү хаяры күнне эн первый он тох о рецепт бесплатное эме ол тох диеме. Юкушка кене болбатак федеральный денне мия басқа берелер эте. Ага. Onu da bastık bu yıl önce первый раз санаторийге барар кыммыппын. Эн өзі бай туым второй день работает. Онтан паспорт вынула көрөн барым эксидик первый биттилер. Онан тугу да бухар баттар. Эйдәтим. Ити арахта эн урутас баккан экспертизаны ол беремега бияха тоқтен барыты. ОСТД 3 степениден ограничение степени. Это было уленнен ограничение үһү степень, это приравнивалось бастыкы группага. Ара тоннук болгон, ол хин эйеха Чоккай эппет ыларгар бияка келенген консультациялыхында да Курашова 6-15 эбетер чугас жоңун калларар студияга биге эбетер капсет яхпыт бите. Эпчере 2 стүлүпен келле. Алло. Алло. Дарабаларың истебет. Ага, дараба. Ага, бу инвалид первый группалар инвалид кергене эриебин. Жокускайттан. Бу сертификат берилди бите. Токо хатчылара кийлелик кеннет тугудана ханнат надер. Тон принадлежностьтерин көйөн бакка хатчар. Үсейгар барды. Кантан сертификат алып букады? Электронный сертификат болуылыгын имбелиттерге эти тысыр иңаларга аларга. Эти вопрос болана финансирование келет. Эти вопрос бияка кирбет бии функция бутагар кирбет боллади. Этинне эһеги фонд социального страхования бисекатынада баражакатынада. Баржакетзада. Коротар булар кидзадан бараллар. Социальный фонд России. Социальный фонд России. Онны тиеңин бахар сагана бит. Урку пенсион кайындилер булада. Фысыз енетелер урут, билен колбахнар ол сыфыр булбуттради. Оларга тиеңит бисекатынада. Олар бахарар бап. Кимдер хатчалар иде териллери. Ипрага тасырдары. Сөпчәрә халгы капсетиякка ол курдук ипра дени халгы капсетен сөпче марын. Ипраны көрүк канада хаяндагына, толорок канада ден. Ите ипрабы теппитимде каста доктардах, разделлардах, да, ол разделларын каяндагыны орган исполнительной власти толороллор, бияха онтокайдарын отчоттулар, отчоттабыттарын кенде бии оны көрөн букихине тохтубут, оценка боллады, оцениваем. Эффективныйдык. Аспытын реабилитацияды, онна эмяныскага биле
пересвидетельствование каллаганы биги уже бу онна хангаттан көрөп буллак битти бутугу ханнык. Көрөлөт мероприятияны төңөр буттарын деп болдук. Төчөйдүк бар бутын деген. Это тус реабилитация программада Түлүпен келле көрсө битерем. Алло, дырабыларын. Алло, дырабыларын. Здравствуйте. Бу готов соведенде кускеттен аңардым. Тух, Миха Бурлан деформирующий артроз коленного сустава 3-й степени диагнозом тумратта. Он операциядың кетәйдігін операциям олық кәлән бербет очарата. Оны уйтарғына вынте инвалидность ити бұл минөрі бар оңғылар дұғуқту. Құлтығалай берден ерқой. Артроз кеті, да? Деформирующий артроз коленного сустава, синовит, онна остеопороз. Бастатан туран эмтир браскар барыққынады. Кені бағарар ұтарынып батын. Онда балыға врачебна қабығыяты бағарар бейеқі ұталарын. Ачоны итинен эме тақсақтарын хөпен білікке итігірінен, диагнханан. Оқ итіне балыға бағарар. Бәйті бағарар. Бағарар бейеқі ұтарынып батын, онда бейеқі документ кәлланы бейге көрөбіт документын. Иккіс түліпен істен ке бейеққара. Алло, дырабыларын, оны түліпен... Алло, дырабыларын, бұл ұйтабын да. Дырабы ұйта, ха? Отуға келемтен ғарабын. Шарыны көрі өстен 15 астақпын. Меха 15 болла диагноз тұрыр бұттыра атеросклероз артерии нижних конечностей ден. Онна туудам тәбәтті бан тәммәт өретін дейлер. Онна болла әнбелікі тағын кезапқана хирургы ұйталар. Хирург болла аны тоған бейе кәлім бейе бұға бұтыры дейлер. Үчігай ген дейлер. Қайда еті? Кәти әмтир бұраскын күтті үшігейді көлелі яққанады. Банда каратык кәпсемде имбели боларга диагноз хәрі көрбәппет бейге. Бу ұры қайдақ жайбытын көрөбіт. Қанық барар диагноз им бар болын хөп болады. Ол ұры бейхәт кейеқа жайықтақ. Олаты последствия функциональная недостаточность. Оны көрөбіт бейге. Аны ол итинне эме брастырын бағаралар әмтир брағын. Онты кәген әмтен ектәққин, онда брағын бағарынынылар, бейеқі ұтарын ұппатын. Бейеқі кәлланы бей документны көрөбет уже. Эме тон симбир ол отчоғыны бұ кеге тұруға барыта қайдағаттан тұтылықтақ боллаға дем. Тұс реабилитация программатын кәпсәніз бітенді? Тұс реабилитация программаты бұл федеральный реестр инвалидов тен бар. Қас инвалид бәді онна тұс бәді кабинеттақ. Онны көрген хөп программатын. Әбетер бей кумақыннан әме беребет. Госуслуга әме көстір медицинский раздел денге. Онны әме көстір. Онтон қолбарача бұл бір сыл оға дейққа әп, бір хыл имбеликке тақсар. Онтон анығысқы комиссия имбелиттен ұстан кебер. Оны төрөппіт сөбілеспәт. Ол түгенге қайдақ тоқ болары, әбетер ұлғанды жоңға. Ұлғанды жоңға қырадығыға хем бір әдеге бір дебі күрдік сөп. Бұл бастықы бюро бахарынынылла қолобура әтебінде. Bir yıl bulamaran kelbetiger imbelikete harbatlar ili bu hayıl boyun etin направление kelbetin kenitten görün baranlar emin imbelikete harbatlar. Отчогона кеги ити бахарыныкытта хөблеспетагана обжалование дем бар хеп эми суд курдук били хеп. Олехен обжалование заявление хурер мен хөблеспеппин мен бу там дробер хачыктакпын имбеликете такыктакпын ден бете бахарыны ханыр буллади. Олехен заявление хурер он туката бихеха главное бюро келер онна экспертный составтарга барар ден. Ол табу первичный уровень бюро, онтон экспертный состав келле 2 уровень хеп. Ол онна эме хаңаттан көрөллөр, кини заявлениятын, кини документын өретеллер, бейтенин ыралар, тақайдақ эманна эме онну кетехтен эбетер бейте келен көддөрөр. Очно или заочно дейби курдук.
Оннук гынан мараннар эмиеттен хаңаттан ымсыя ден барар. Эми хаңаттан камыгыя барар, хаңаттан ол докумоннары бербетин көрөлөр, бетин көрөлөр деп көрдүк да. Онна эми бахарыны алалар. Имбиликке тахаралар эбетер тахарбаттар деп көрдүк да. Онна эти вопроска тохчен эбихпин багарабын. Билген бихеха улар икирбите былырынгыттан. Дистанционная МС ден бар. Колобора бу бастыкы төһүмәк ол бирону кытта билеспет, барар кыга сух. Бихеха коракка колобора. Якини билүгө олор кихидеби курдук ди. Онтуката улана дистанционная МС ден ол та билингү ягаты телемедицина хайды бутагайды. Эме ол курдук. Телевизорнүнгө обжалование барар. Как будто утары көрөн олор буллагайды атын кахмыялары деби курдук хеп. Онда эме ол МС бар бутун курдук барар. Один из разновидностей. Очно-заочно, он дистанционно девка. Онны кеме бары бит. Онны кеме бар булбута. Олихин келбет жоннор онны гыначылар. Колобура онтон бу обжалуйдата экспертный составтар эме бахарынылар, эмбеликке колобура тахарбатылар да. Онны гытта эме билеспете. Очоно бу кихи заявление эме федеральное бюро ден бар Москвага. Онны хурьер. Мен билеспетем, табу хакахерин бюроларын главный бюротун кытта да. Олихин онны сурьер. Онна эме МСны баратын хаңаттан деп күрдік. Онна эме очно-заочно, либо дистанционно деп күрдік. Кетақтен бейте эбетер дистанционно. Главный бюроға келер, эме ол федеральный бюроның күті қолбан алылар, телевизорның онны алыр. Онтон очоғына хияқа бір ұйға төхілбақ бұқырдық саяпқа керерік. Оркутағар әлбақ ту, оркутағар ағаяқ ту, имбелит әттүтігер қайдағай. Это единая цифровая платформа килбит битеттен, чужерде. Обсенте госуслуга бар болбутуттан ары елбәте. Эти мүмкін көтөр хөблеспет жаннар билеген простойдук телефоннарыгар баттылар. Решение түмү көтөр хөблеспетим. Ямбаран обжалование на баттатактарны бияка келер буллады бегеме хаттан көрөбүт. Оттон тоғы имбеликке тахардығы тен кыхырар жан барды. Ох, отон бар болачылар. Биддемит бар болар, әрәрі бұл кеге докумонын ытары туран, әбіхәт білі бастан әппетім де сөпсүйіқтақ. Бұл докумонын ытын, мен катақтан көрүйіні бағарабын, әбет әрелебе, ол онда уже кеге бұхарының бұт болады меген қамығияға ытын де. Бар болачы, Брастарын гыттын это үлеле яһен болар булади дохомоннан кумуяһыныгар мен үсмәне бире бирпин багарабын хеп колобура бу хабысаңаттан келлехмена бу киһи направлениета биһе келле биһи боллагана отут үле күнүн игер бахарыктак бу киһи беликке такарды такабат денди онтон арай бу тахарбатыбыт билген көрбит ситуациятынан хеп бу киһинин беликке тахарбатыбыт кинеме отут күнүгер эти бахарыныны ол кайын хеп обжалуйдон хеп Оннук же главное бюро быгарыдын эме бир игер. Деви курдук хайыр хөблеспетин билдирихтах. Күн болбатах ден хеп. Урут буланы барта кумагына неген боллагына билеген ондук болбатах, билеген госуслуга кидилер даганы тах түргенник баһарылар вопрос. Эветер бейлере очно или бейлеринен келбеп боллактарына колубура уже этелер буллагы кинерге химбелке тагыстыгы токбатыгы ден. Онна эме хразы Рапакка олжы барбыт же бюроларыгар заявление хорьялар. Очоғана эме үләғалылан барар. Күнін ағытын әтебін. Онтон бұ туғы әтеқпен бағардың күжіктағына. Қолы бұра бұ кейіне белікке тахарбатылар. Кірдаға де кейді. Тақын оны хөбілеспет болдағаны сутка қахан бағар обращайсегіні. Не обязательно бұ қаяндағаны главный бюроға, қаяндағаны федеральный бюроға болды. Қанық бағар этапқа хеджен қайын хөп. Оттак болдағана, конечно, түхәғар тердерін ада болдағады. Тоқ бар бұрабын тұттан кәхәрі дейіп күрдік. Оны все әбейі әтеқпін бағардым. Ғалымтығар бастықы жағығар әпәк қал бұпытта. Бейіға әмбелікке болдағаны бір жылға тақалар. 2 жылға тақалар әбәтер бессрочно ден. Били туга улханжонга онтон оголорго боллагана эме 1 жылга 5 жылга онна сахагардылы деп. Онага сахагар тибито любой это хим бир барыкта группа уже определяйсыгынар деп көрдүк. Олин имсага келелер. Онтыта колобура огону ол онага сахагар дери импеликке тахардыгы тем. Ону ол ипрага еген тон реабилитация көрдөрүнү гинден сурулла хылжара болоди. Ону бу колобура терапит чугунага сахагар дери импеликке тахсыбыта. Быйыл барбатыны биттен. Ары бире битсыл барбакка халыннар. Оччогона бити
эппитим курдуктус реабилитация программатын болжого инвалиднехем болжогон курдук. Холбура онага гарды инвалид болланы онага гарды болар. Эрәре ити игер бар кас биле разделлары медицинская онтук кайын хылайы толорохтах. Да инвалидке тисүбелир тохтах то характер буллайды. Ото рекомендательный характер ден аттылар. Ото ити министерстволарга эбехет каянда толорохтахтар. Онна бу билинге ити туханга барын деп комплексная реабилитация инвалидов тен килбите бу быйылгыттан. Олонно ити кас тус реабилитация программатын бе сылайы ол бессрочно да бар бит жону онагаска да бар бит жоннору бартын бе анализ тыбыт. Ол хен каянданы бу терилтелер мында толорохтактыр. Бірген эме рекламаға тоқты бұл, ұғыйы кәниттен қаяндағаны көрсөк бүд. Ыйтыларғытығар қорүйдуық бұд, онын чөпчө ақытын солғытын әтен тұраңыт, ыйтыларғытын ыйтарға бәлем сылжың. Тетім сақа аражета хеқанан өлелерін омнумаң, бігіннен берге болың күндіз тәчербіді. Күндіз тәчербіт, күнді көрәчербіт, бұ түхімәққа бігі тын әхеге ұйдыларғытығар қорүйдуық бұд, оның әрген кәләрің сөп, түліпенлер номно бағалар денеттілер, көрсөбіт. Алло, істебіт? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Саңар-хаңар. Көрбейім, маннық бапыроспын берем да. Бер, Алло. Бер. Өлі өқіметтен әрiyebin. Мен оған болағынан маннық бапыростақпын. Оған мони сағыттан инвалидті ағаты. Оғанағы сағығардылы. Оғанағы сағығар болағынан студентны бар бұта. Көксүтігер операциялық металла конструкция. Оны студентны баран біле көйен дальше комиссиятын біле группатын тұруаттар баққа инвалидин хотон кәбіспеттері. Onu bilin ondan onu kodlarım makar cibutana bilgin ataqtara gene jallarını bilin qayda qınıqpıtne bi. Kıbır ol cibup bollağından olat o hin invalidnes berilliqtağa bolu teyli qaydaqto. Qanna bir şaysıgına bu bi görünü bilgi. Öse bir tölüpet alan gibi yaqqa. Alo. İki gününe. Daraba. Ya anıga bu ekspertler ges bakpros. Bu İndelikte bakarga urut sürdü ağadak dokumunu iddileri. Össe balığa kaçara sıpkıp ollar. Bilgin elektronla yetiği. İkinci Allah sürdük bu haram verir ollar. Ya vapurus var. Bilgin eder oğullar onlar bolurlar. Epilepsik değiller. Bu epilepsik kağız gruppalar invalid bolları. Ona kayatar da balığa emtendi boluktaktı. İki bastır вопрос, ikiz вопрос. Ya da subuğa var. Kigan adlara kelediler. Anlaradık hospitalga şimdi balayda sıpıt emtendi dokumonuna aktar. Ya hiyaga kendi aktarına hiyaga kaydak kindileri indelikke taharakıt. Ya onda ühüster. Ya bir bu tüyüsük olur o bu. Tağuğuna canlar. Urukku seviyeske kendine tağuğuna katığını üleni öyle tutan bu suyak petrok bu. Peki ağuan bestaki eriye öğretmeci. Hükenne utarı baran bu hukutta ülelehiyeti. Şimdi sahibi canlar mültülbü çok kaybollağa ya yılkabından. Onlar toğ cihadını maqtav. Жара коройдох бата билген бүтек нөмер телефон алай якка. Алло. Истебит. Истебит. Айт. Дырабаларың? Айт. Дыраба. Мен оған болғанына төрегөттен инвалидте. Онтон онағығын толан баран 2 группа бар біта. Онтугатын маннык сурьялларыгар розовой справкатыгар инвалид 2 группы дебиттер. Оно с рождениеден эбиллехтакту, эбиллехоқтакту. Сеп.
Мақтал. Чабу хүске бете қаре имбелит онағыз. Этинне второй группы ден, онтон С рождения ден эбиллен онно беректақту. причина та хуруктаахту. Арақыстағач. Ол Кини маннык кен өйдөтүм мен колобра хэ. Розовая справка лахте. Иннигер вторая группа ден хуруллах. Это кеннигер. Ол онна эби с рождения ден. Бар булақтақтан. Хок, тарахатыр быхлах баттади. Биха булан причина инвалидности ден бар. Оны оголар кеннере биха инвалид с детства ден хуруллар. Ол уже розовая справка аллара түгөр көрүн надо. Оны көрбөк кайтырып бол. Общее заболевание не молати опсай буллана ди. Арас онтон Арари телефонун каллардын. Аты уже арастади. Олен ол онтугатын шөйдү көсөбүдө көрдүн. Онна вторая группа онна алларатыгар ол причина инвалидности Ол деген. причинатын көрөн баран бар тугары вопростах булланы бияха Хорошова 65 телефон мот 2 гиска бар. 2 гиска да бар, интернетка да бар. Калл-центр даваны бар. Бияха тухтахпыт единый телефон нахпыт онда хобон нурыттын. Хэпчере бу бастыкы ыйты бытыгар 13 сааттан онага хыгар дири бирген студионну келбит оны комиссиятын сатан аспатак. Кини комиссиятын ахам баран турор батактар быгалакты. О комиссиятын бар батак. Бар батак өрөне бар бататын сиргеден өйдөтүн колобра мен. Хамыгыны по месту жительства фактического. Фактического манна. Уохкине хандар атын хирге студионны жар буллагана. Ол хиргер хамыгыны агын сөп. Бу хамыгыя хакайрер эреботак буллайды. Кас регион айы бартыгар бар. Ол кине онны даже прописката хуох буллагана онны. Ол по месту фактического проживания агын пребывания. Та бар хиринен да. Бар хиринен. Манна вопрогар кежик шүйдеге дөне ипатак битте. Бастан эмилидне это были строго онагысан толаттаганы бар бутту или мсыга вообще ытага жуптырды хокту деген вопрос. Ол олоктак балыга тертиер. Ол студентный жер булдан ол прикрепленный поликлиника тертиен. Брагар эми хайыр этер буллады. Ол брага чабы харыга ытабын ытарды патту. Ытар булдан ол документ келига. Сөйпшері тобы эпилепсия қас группа болар едебеттер. Эпилепсия арас выраженностях болон сөп. Ол әме онтон тотулуктах. Бияға критерий бітер чистота приступа фейнден бар. Ол өйін барта туғынан. Әмел төһө дозировкатын дехерин, әме көмлөһөрін, көмлөспетін көрілер. Ол арас припадоктар баллар, биле парциальный, иде барта индивидуальный көрүлдер. Том бу агонус тогонус састар жоңга тохтибити. Отон имбелитне. Имбелитнес бахарарга ки саха он билет бияга критерий бота орол бота ырытын көрөбүт бу ырыта кияга кадак жайбытын. От нетине бептакка улустарынан индетеде колобра хастар жон улустарынан би улустарга пепи курдук комиссия бутиер олихин онно бете брага бетин брага билемнен докумон билемнен сыгыттаганы көрөн бөгө булда дебеге докумона кидде даны көрөбүт канданы кастабаппыт акастыр браппыт тохтеп онтон бу анал баянай жайыттан келбит жону кайдагын беликке тахарага дебиттер. Бихеха туспа эми оттон бу опсай бары курдук диеп курдукта бихе холобра эпитим курдук беле направление келен отут күн хигер это көрөбүт беребер келибит отут күн хигер көрөбүт детибитте бихе боллагана анал баяны жегиттен келбит жону тургенди көрөбүт хакон быгытынан 10 күн хигер көрөн быхарыны ылыктак биттен кайдакта харагаты эме барыта оннук быраста этен балыгат тох медицинский тугун бартан ахан келер буллага направление тем бир биха келер деп төлөпен бар көрсөбүт. Алло драба мен манны итик таппын ите алкаска иправын хүтрек кебестеме оны канна восстановление yapıbı ите ваннага окуру онда тест средства хөрөбү дете ипрага ите Сурок-такта, касаяхылынан икистахры тұрыпы хытта. Эбетер атылыр мағахын барду. Эн имбелитнен кас саскар дерини? Мен еле постоянно первый группа. Бессрочный.
Басыка итыда тоғадай. Ипра хүтәрен кебіспет. Ипраган хүтәрбет боллаққына билеген госуслуганнан хайбление вереккен хөп на выдачу копии ипраден динек тохпар. Хыл бар оннук те таққаны беге ол кабинет кырытабыт туспа почтандан эмеги тахпытын сөп. Эбетер кыйын хорожон госуслуганан туттубатты. Очоғаны хорукы тағыт, эбетер бияқа Курашова 65. Эбетер район голор буллаққына районды бюроға тиен копияған көрдүгін, очоғы копияған беребет. Онна тех средства инвалидин бол жағауық боллағына тех средстван эме бол жағауық, әрәл хорох техническое средства реабилитации бол жоқтақтар ити памперстар, микропроцессорный протезтар деген хорохтар бол жоқтақтар. Онан бәнди прағар эме сұрогын көрағын, онна сұрогын сұрыябыд. Бессрочно боллан бессрочно, сроктақ боллан ол бол жоғын егер. Сөйпөссө итылар балалар көрсөбүт. Алло. Инвалид детства. Билген боллағына 3 группа ылғалдар. Ким? Туақ үлготалай кені. Ким еттен ити? Олым қолыбыра. Қасастағай? Кені 30 хаста. Инвалид детства, оны білген қасыл жа? Білген 3 группа. Тоғыл көті бары дегенде? Оғатығыр детсаққа еген қолыбыра кені осколаға керерігер еген үлгота көрілілер дұнны. Үлгота өттін ете социальный фонд России билер, беге илгот өттүн беге илготан ана баппат беге ите инвалиднен вопросун бахарабыт инвалид болар ду болбатынды он ите тус реабилитация программатыр мероприятие аныбыт. Онтон ол қас льготатын ең кені тоқтан билен хөп. Социальный фонд России баран билен хөп, он соцзащитаға баран эме онна билехтерин хөп. По месту жительства. По месту жительства. Өсі төліпен бар көрсөбүт. Алло. Истебит. Здравствуйте. Здравствуйте. Мен халыстың кішкені генеребін. Мен болағына сүрақпінен метранна танклапын еш группен белеттәқпін. Онна болағына аны болағына 2016 Шарко Мари Тута Кипа один наследственный ыры әвілі біте. Онтукан білеген olan білген атақпынан рей көребін, ол атағым өдеріктің сөрағымна ғұрушқалығыр, онтуктың мен группағын 2 группаға қайықпын сәп тойден айтарғына. Хэп погавала дебеха валана тухтям понятие бар. Усиление группы инвалидности колубра буки дробията өсө эби каян берерде мөлтөн бердаганы эме брагыр тиер оны направление хаңаттаналар. Онна усиление группы инвалидности дені тақтарына бихе эме баратын көрөбүт хаңаттан умсыга барар деп. Ол онна обязательно бугылым бүтере чуга хата бачы баттыт мандыкта колубра сроктах буллага дем билиднес. Ол онна бол батакка хам багары тақтарына усиление группы инвалидности. Элбәкке тохта истибите болыйны. Алло, дарабылырың? Алло. Да, истебин. Эйген истебет, эйтеген. Мен тохта эйтарыгым мытым. Мен 13 жылаға 100 группа инвалиднеске бар бітім онкология. Онтан хәтті хылыбы әм барамын РФ таблеткатын акастамытым поступление лекарства, потому что манан прекращаешь выпивать пить таблетку 9 врагам. Онтан тромболаны мен оны ол туақтыма лекарстволар качы берелери болу демен акасынан кәсбетимде ол туақпыттан лекарство. Онтан аны білейін қарақпар быйыл қарақпар боланы туақ глаукомаға аны учуаққа тұрордылар. Оны тұромаларына ән тұғын инвалиднахын акас туақын таблет туақыттан лечениеттен акастамы тәдеккен. Onun bollarını Российская генинен көйен ылбакын федеральный гені болlarını bir yaka atın tabletkalar kelediler. Yaka bollarını именно Российская поступление таблетка tanıdı. Ol ırakan, onu bir takasta vapıten yaka invalidnehen onu hepsi vestet gerektirir.
Он хайда кылабылын. Я могу сейчас это восстановить это лекарство. Почему я могу получить это лекарство капли? Тохпаров биле каракпар. Это итиккар эмтир брахан хоруйдохтах. Бегитинде кене петте аплатындыкман беттохпыта. Ато сенен тугар интери хиркир боллакатына бу көрөчөр бит истечер бит брас кытыгар тиин. Же? Брас оттон барытын билер боллага жоно билбеппин же тагана маннык дебиттере деди улак кирен бара турун сеп оноттон сокоону кагыта агын элбагы билер боллакатына байсарга аксарга шөй болар. Беребит түмүктенере 1 мүнөт каллы тон баганагатын тердер кетигер. Онна адрес кыды нин этинге. Куяр сетимге барбыт, левит сайт тахбыт. Ол сайт бітер тоқ бар бихи нормативно-правовые документы демет барта бар, информация бит, бихи бір сехер телефон номера барта бар, бихи ха единый контакт-центр дем бар. Он только бит телефон мут ағыз 110 300 400 телефонынан идалы қатын хөп, консультация берелер. Эбетер бэбиткене горячая линия единый контакт-центрга общий социальный вопростар барталар деп күрсәп, олем бэбиткене 31-66 төрдөн агыс. Энне хакалы эпеттилер ду? Алыдай тактана эпеттилер. Или Курашова 65 келлахтарына. Че, бу кабаргатыгар катанак торобияны жолы хоркуну багарабын ялжаман.